Hello, kabalen. Yan. Dahil Domingong Hini yan, ayisip kong maglutong Bicol Express. O yan yung kanakong sangkap. Ayan, babi, sibuyas, bawang, laya. Naregla ko na eh. Bagok, patis, paminta, ponggata. Yan. Di lang ken twist, dyan ken kangkong. Yan guys. Kepit ko ning kawali, king ka lang. Okay, but una ako na yung babi. Yan guys. Mamili kayo kayong laman. Luway tang mataba. Yan guys. Ginili kayong kay lati-lati. Okay, but guys, ibulo siya na yung gata. Yan, makaripak na ang gata yung asali ko. Yan ko kasi may kapunta kayong makabebe palengke. Yan guys. Asali naman kayong grocery yan. Yan guys. Yan. Masagli mo luto yung Bicol Express. Sabi-sabi yung sangkap. Yan guys. Kaiba na ng gata. Yan. Lagay ako na yung aliwang sangkap. Yung bawang. Kaibat. Sibuyas. Tapos itang laya. Yan, pengili ko ng lati-lati yan. Yan kay batitang kay larang maluto. At kaya kayo nung buri yung dakala laraw nung matibe kayo kayong maparas. Yan guys. Yan guys, ihalo-halo mo kanin. Yan guys, halo-halo yan. Para may kain lasa. Guys. Ibat yan, pabukalan yan, pabukalan. Hanggat lang butsing kay babi. Yan guys, dinanta na yung patis. Kaya ba't yung patis, yan tayang dita ka bagok. Basta lutong gatada at niyang bagok. Yan guys. Yalo-halo ya mo kanyan. Yan guys, paboran tayong bukal. Yan, digdagan kenda nung para lalya pang lumambot itang babi. Yan, tapos paboran tayo mong bukal-bukal hanggat lunto itang laro, tambala maglatik ni. Yan, dininang kaya pang green na lara. Panigang. Laban nung iya masukasbok yung mga kanini. Cherries yan din yan kaya pong maputing paminta durog. Nung wala namang maputi, itang ordinaryong paminta. Yan guys, yan, paboran tayo ang bukal kanyan. Yay! Yan din yan kaya mandita ka pampalasa. Yan guys.
Yan tayong garnish. Guys, yan. Well, it's pero guys, mga tahanan yan. Kapampangan version ng Bicol Express with kangkong. Thank you guys!